Wetsona ko le bosupa mo phatleng primaranyalo ya tsatsila mosupologo dikgang ke tsa Botswana television tse di gasang ka thamalalo tota go tswa toropo kgolo ga Bruni ke bidiwa Benson Putego madume makgori ditibole hela ka go leba ditlhogo Tautona Advocate Dumaboko a re puso e le moga botlhokwa jwa dikgwebo tse di potana mo itsholelong Le koko le ne le tlhophile go sekaseka lenaneo la go ba le itlho ditiro tsa puso tsa ditlhabololo le rola pego ka lenaneo le. Mo tsa metshameko ditlhopha tsa Jwaneng Netball Club le Police Netball Club di fenya kgaisanyo ya Jwaneng Netball Extravaganza. Wetso tse ke dikgang morare topotaposa o ditolokolola ka puo ya diatla makotlhere tsene mo go tsona. Tautona Advocate Dumaboko a re puso ya lefatshe leno e le moga botlhokwa jwa dikgwebo tse di potana mo go godiseng le go rudisa itsholelo ka go tlhabolola matshelo a Batswana a supa seabe sa dikgwebo tseo e le 60%, masome jalo a marataro mo lekgolong. Fa bua le baeteledipele ba makgotla a emetseng dikgwebo tse di potana ka ja ba ne ba ile go ipega kwa ofising ya gagwe. Tautona Boko a re puso e ititeile sehuba go bereka le makgotla a go ba tsamaisa tshipiditonto go atlega mo maitamong a bona go nonotsha le gone go godisa dikgwebo tse di potana gore phelelong a kgone go imola puso morwalo wa go lwantsha letlhoko la ditiro pego ka botlalo ka tlotlang matlhabaphiri. Baeteledipele ba makgotla a emetseng dikgwebo tse di potlana ba kopane le Tautona Advocate Boko e le la ntlha go tla go buisana ka ga ba tsamaisang dikgwebo tsa bone ka teng le ka ga ba ka tshwaraganelang go aga dikgwebo tse di potlana le puso ba sekaseka ka ga ba tsweletseng ka teng. Tautona Boko a re mogama wa dikgwebo tse di potlana o botlhokwa ka o akaretsa botlhe mme ebile o thama ditiro ke ka moo puso e ikiteileng sehuba go tlhabolola. Re na le kgatlhego le keletso le maikaelo a tlhomameng tota a gore dikgwebo tsa rona di nonoge di gole mme makgwere otlhe a teng re tshwanetse re a lebisane re a buisane re a rarabolle mmogo re bo re tsamaye mmogo re sekaseka gore a mme re rarabolotse tota go a teng kgolo e re e batlang ya irega. Ya go ntse jalo mogamo o santse o herahero ke dikgwetlho di akaretsa dikago madi a simololang le a godisang kgwebo le tlhoko la mebaraka mmogo le ga ba direlang teng le gone go phadisana le madirelo a matona mo go ba bayang ka ga mosing. Bagwebi ba tla mo Botswana ga ba tsena mo Botswana bogoromente ba rona ga ba bui le bone gore kana le itlhala banga le ha se keba mme go boelong ba teng ba ntse ba bidiwa go ke bagwebi ba botlana le dira yang go ba tlhabolola batho ba gore se ka re ka moso wa le se le boela go ga lona ga sala go sena ba go imola tshela rona ka letlabe le tsamaile lona le tsone dikompone tsa teng tse di tlamola tshela rona ra rena le bothata ba gore di heta di bereka ka rona ba tsa madi a mantsintsi a dirilweng ke rona mme go boelong ba teng dikatso tsa teng tse di tshesane o itlhela le gore motho wa go reka dilwananyana ko Zambia ba heta a charge madi a matona a ile gore ga o kopanya madi a tswang go reka ka one o bo kopanya madi a rekang ko BRS a duelang ko BRS o bo kopanya le transport ka gore Zambia go kgakalanyana o itlhela le gore jaanong ga gona le a le dipoelo. Dikgwebo tse di potlana tsa re di eletsa gore puso e gokotse dikgoreletsi tsotlhe tse di itsang kgolo ya bone le gone go harologanya mogama wa bone le wa dikgwebo tse di potlana. Tsone dikgwebo tsa youth tse e leng gore di fundilwe ke government. Do you say dikgwebo tseo ke informal sector kana dikgwebo tseo ke di small business? Ha re lebelela the landscape ya the informal working space mo Botswana ha re ha definition ra re ke bomang ba ha kae ba dira eng mme batho ba ba itseng ba ba harologanyang dilo tse e leng lona jaanong ke lona le ka guide la superetsa puso gore re ka bereka sentle la re tlhaloganya ha le ka re tlhaloganya re le sebopego se sentseng ja gore le dithuso dipetse di tlang di re lebagane sentle ya ka ne ke bua ba Botswana Stock Exchange ba simolola thulaganyo ya go thusa dikgwebo tse jaanong go nna botlhokwa gore makgotla one a lona jaanong a tshwaragane
le bone ba ba nang le mogopolo madi ke ya ba re ke bokae 600 million ba tata ba oketsa mme re tla bitsa le ba bangwe gore ba ke ba re bone ba 600 million mo tafoleng lona le ba bokae. Tautona Boko na papamatsa maitlamo a puso a go tswelela go baya manokeng mme o na gwetla makgotla go kgothatsa maloko a bone go tlhagafalela go dirisa mananeo a teng go godisa dikgwebo tsa bone. Tlotla Matlabaphiri, BTV News, Gaborone. Lekoko la bošeng go tlhophiwa ka maikelelo a lone e ne le go sekaseka lenaneo la go baya leitlho ditiro tsa puso tsa ditlhabololo kgotsa development manager model. Development manager model e le lekoko jalo go bolelwa le setse le rotse pego ya lone e le roletse pego eo tona wa dipagamo le ditlhabololo le dipagamo tota ka tselentse le dikago tshwarelo Renwa Salakai Makor le be pego e latela. I'm so satisfied ke se ke dirile a glimpse ke bona gore re ne re rumile bagaka. There's nothing that we have left out. Gongwe se leng gore sa thaela ke opinion ya rona gore mme gone go apele a ka dikgalo di beileng ka teng le rona re di rurihatsa ka tsela ntseng jalo ha ile gore re di rurihatsa ka tsela ntseng jalo. How do we go forward in implementing them? So I think the first thing that we will be doing from here in the next 3 or 4 days, Nale Budiredi Jala Pata, we will sit down and reflect and engage the document. I think by tomorrow I will have shared the report with the Chief of Staff at the Office of the President. I wish I could at some stage in the public. At some stage, I shall go to Parliament and make a statement to say the task that we had promised you, we will be seized with. And these are the results. The exercise has taken or overshot by 8 days, but it is complete. It is draft final because we are anticipating comments from the professionals in the ministry, after which it will be sealed and given to you to interact with. With that said, we would like to appreciate you having appointed us and His Excellency's government for having chosen us to participate in this exercise. Tsomo pegong yo go tlhalosiwa jalo gore tiro e ne e tshwere jalo ke batho ba fera bobedi e ne e simologile jalo ka kgwedi ya Ferikgong monongwaga mme go ela tlhoko dintlha di le 4 di akaretsa boleng jwa lenaneo leo la DM Development Manager Model tsela e neng e dirisiwa go tlhopha balebeledi ba ditiro tsa ditlhabololo le tsela e neng e dirisiwa go tsenya mo tirisong ditiro tseo. Puso go tlhalosiwa jalo gore e ne e simolotse lenaneo leo la Development Manager Model ka ngwaga wa 2023 go leka go tlhabolola tsamaiso e dirisiwang e le go laola go diragatsa ditiro tsa puso tsa ditlhabololo mme jaaka pego e ne sa tsogoela a ne amogela jalo tshokologong eno pego yo Tona Salakai o tlhalositse fa lephata le tla ba pego eo le boboa gape le tlhodumela tota megopolo e ntshitsweng mo pegong eo. Ga re tswelela dikgang tsa rona tsa Botswana Television, company e gwebang ka lookwane ya Puma Energy e solofeditse fa e tla tswelela e godisa ditirelo tsa yone mo lehatsheng la Botswana ka go atolosetsa ditirelo tseo kwa metseng selegae le dikgaolo tse di kgakajana le ditlhabololo. Mookamedi wa company eo mo kgaolong ya Aforika Reben Outara o buile seo jaaka na etetse tona ofisi ya Gatautona Remoeti Mohasa kwa baneng ba buisanya ka maitlamo a company eo a kgwebo monogae pego ka botlalo ka Kikantse Khumalo. Mo bokopanong jwa bone le la ntlha le puso, khamphane ya Puma Energy e teletswe pele ke Reben Watara e supile maikemisetso a yone a go godisa mohama wa kgwebo ya lookwane mo Botswana bogolo jang kwa mafelong a kgakala le ditlamelo go atolosetsa ditirelo kwa mafelong a go tla go thusa go tlhabolola matshelo a banni ka diphatlha tsa mebereko. We want to continue investing here. The message really is we want to grow in Botswana. We want to continue to invest. For the past 5 years, we've been investing about 170 million pula. I think we can do more. The footprint here is about 45 service stations.
tender as a commitment to get to 50, so you can hold her accountable if you don't get the 50 by the end of this year. So, so she is pushing for that. You know, one service station is about it's about 12 direct jobs, and you know, it's about 20 to 23 indirect jobs. We facilitate in order for business to be able to thrive. A happy government equals to our citizens happy. And ultimately, as our partners as well as the business community, we work alongside one another to ensure that we are all happy. We need all hands to be on deck to assist. Tona Mohasa o lebogetse khamphane ya Puma Energy ke monokeng le go nna le seabe mo go godiseng papadisanyo ya puso le dikhamphane tse di ikemetseng mo go godiseng itsholelo ya lefatshe leno. O boletse fa seo se ka thusa go tisa ditlhabololo tsa senela ruri. We need to deal with some of the issues like that, and even the ease of doing business. You see, if I want to come and go and set up a shop in a place that has no filling station, and I use a truck to go and get my supplies, obviously that was going to have a serious knock on my overheads. Now, that's where you come in, and we believe yourselves as business have a role to play in terms of we are there to facilitate you, but also we believe business also has a role to facilitate other businesses, because it's not just government that is. We can do it at the level of the legislative framework, but in terms of investment and making sure that it's not just about high yielding investments. E re jaaka lefatshe leno le le mo mosepeleng wa go godisa itsholelo ke monokeng ya dikhamphane di tshwana le ya Puma Energy e ka ya botlhokwa jwa go tshwaragana le makalana a ikemetseng mo go hitlheleleng katlego ya ditlhabololo. Ke Kantse Khumalo, Botswana Television, Gaborone. Pego e latelang ke thamalatsang dipego tsa makwala dikgang gore go begwe dipego mme di begwe go sa patwe po ka lephagole. Ha re tsena mo go yone. Pego e tswang ko lephateng la ofisi ya Gatautona go tsibogela pego ya pampiri ya dikgang ya The Weekend Post ya kgwedi ya Mopitlwe le 2022 ya setlhogo sa Ministers Pay Boost ya re dikatso le ditshwanelo tsa baeteledipele ba sepolotiki jaaka Tautona, mothusa Tautona, matona a puso, bathusa matona, moeteledipele wa diphathi tsa kganetso kwa palamenteng le motsamaisi dipuisano tsa palamente le mothusi wa gagwe di tlhalositswe sentle bontle mo bukeng e tlhalosang dikatso tsa bone e bidiwang hela ka Seesemane go twe Green Book. Ofisi eo e tlhalosa gore Green Book ke buka ya molao e tsamaisang dituelo tseo e ikaegile ka molao motheo wa lefatshe la Botswana le ditsamaiso tse dingwe. Pego eo e tswelela e tlhalosa fa mabaka a pereko ya boeteledipele jwa sepolotiki ana a sekasekwa le go amogelwa ke puso e fetileng ngogola ka kgwedi ya Lwetse. Mme ga nna le diphetogo tsa madi jalo a bonno a neng a okediwa go tswa kwa go 13,500 pula go nna 21,600 pula. Madi a didirisiwa tsa mo ntlong le dipaakanyo one a na okediwa go tsweng kwa go 678,000 pula go yang kwa go 1,323,000 pula. Mme madi a fiwang motsamaisi dipuisano tsa palamente, mothusi wa gagwe, bathusa matona le moeteledipele wa diphathi tsa kganetso kwa palamenteng a na okediwa go nna 1,260,000 pula. Puso ya re selekanyo sa madi a ka dirisiwang go reka dithoto tsa mo ntlong a dirisiwa gangwe mo ngwageng tse 5 e seng jaaka pampiri ya dikgang ya The Weekend Post e tlhalosa gore a tswa ngwaga le ngwaga seo e se boammaruri. Pego e tswelela e re ka maano a go somarela tiriso ya madi puso e ntšhwa ya UDC ya akaretsa bodirela puso jotlhe ka lephata la ofisi ya Gatautona ena ya kopana le komiti ya palamente ya Standing Committee on Remuneration kgwedi ya Tlhakole e le 13 monongwaga go buisana jalo ka ditsamaiso e tse di lolameng tsa go neela baeteledipele ba sepolotiki boroko go ba neela dikoloi tse ba di dirisang le dikatso tse dingwe. Puso ya re go tshwanetse ga sekasekwa ka kelotlhoko ka fa go dirisiwang madi ka teng mo pusong ka kakaretso go akarediwa le baeteledipele ba sepolotiki go tsamaisa kana gona go tlhomamisa tota gore madi a dirisiwa sentle. Ka ntse rona di a tswelela.
mogolwane wa dithulaganyo tsa maranyane go tsweng kwa lekalaneng la Botswana Fire Networks kgotsa Bofinet re boikarabelo ra maretlwa a re ba dirile dithulaganyo tse pedi tse di tla tokahatsang thata kgokelo ya maranyane monogae ga mmogo le mafatshe mangwe se le maiteko a go fokotsa letlhoko la internet re ramaretlwa o buile se mo phuthegong le babega dikgang mono toropo kgolo Gaborone gompieno Tsholofelo Tompale wa bega fa e sale ka ngwaga wa 2014 lekalana la Botswana Fiber Networks e ntse e rwele maikarabelo a magolo a go tlisa maranyane a internet a boleng jo bo kwa godimo mo lehatsheng leno mme tiriso ya maranyane e tsweletse ka go gola tsatsi le letsatsi ebile jaanong go sa kgotsofatse badirisi lekgotla la Bofinet le ntse le dira ka natla go oketsa kgokelo ya maranyane ke ka moo ba tsileng ka lenaneo le lengwe go thusa mo seemong se. With this project, what we were looking at is ka thulaganyo eno re ne re batla go tokafatsa dithulaganyo tsa internet mo mafelong a le mararo Gaborone, Johannesburg le London. Yeah, Gaborone, Johannesburg and London. Think of it as building. Akanya ka gone e le go aga tsela e nonofileng e bofefo le e botlhale e tsamaisa maranyane a internet go ya le go tswa mo Botswana. Seno se tshwana le go aga tsela ya A1 kgotsa tsela e golaganyang Botswana le mafatshe a mangwe a mabapi. O ne a bua gape fa go na le thulaganyo ya bobedi e ikaegileng go tokafatsa internet mono gae. And then the other project that we were doing is what we call thulaganyo e nngwe e re e dirang ke e re e bitsang IP Metro e remeletse mo kgokelong ya internet mono gae. Thulaganyo eno e tlhomamisa gore re kgona go dirisa mafaratlhatlha a re setseng re di tlhomile. To utilize the fiber infrastructure that we have put on the ground. Bofinet e ne a gatelela gore ba thapile borakonteraka ba le babedi ba mono gae go dira tiro eo. We are joined by two re na le borakonteraka ba babedi dikhampani tseo tse re dirisanang le tsone go dira tiro e ke ya Comsoft le ya Hexarect Network Experts. And Hexarect Network Experts. As HNE, re le Hexarect ga re tseye tiro e motlhofo ke tsela ya go bontsha gore le tshepa bokgoni jwa Batswana le tsela ya go bontsha gore ke eng se se ka fitlhelelwang ka go dirisana mmogo ga puso le dikhampani tse di ikemetseng ka nosi. Partnerships can achieve. Bofinet e ne a bolela gore nngwe ya dilo tse ba di tsayang di le botlhokwa e le lekalana ke go lemoga seabe sa bomme ka go ba akaretsa ka jalo dithulaganyo tseo di ne di eteletswe pele ke bomme e le banana. Tsholofelo Tompale, Botswana Television, Gaborone. Wetswa le gona o tsubang se gona sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television pirimaneng ya tsatsi la mosupologo. Kgang engwe ke reng moeteledipele wa party ya Botswana Congress BCP re dumelang sa leshando o gwetlile maloko wa party eo go bereka ka nata ka go tla ka megopolo e ba dumelang fa e ka thusa go tlhabolola lefatshe leno kwa parlamenteng le kwa dikhanseleng a re party eo ya BCP ga ya tshwanela go kgala tse di dirwang fela mme e tshwanetse ya itshupa ka ditiro gore ikemiseditse go busa fa e ka tshepiwa ka tlhopho ka ngwaga wa 2029 o buile so kwa phuthegong e hapegileng ya baeteledipele jwa party eo go tswa kwa dikgaolong e neng e tshwaretswe kwa gantsi ka tsatsi la maapeo kgotsa matlhatso Neo Modungwa ka pego. Morago ga go dira botoka mo ditlhophong tsa setšhaba tsa 2024 fa e ne diraditswe gapa manno a bopalamente a leng 15 party ya BCP e ne ya hetoga go nna yone e eteletseng tse dingwe tsa kganetso mme mo phuthegong e ya boeteledipele jwa party re sa leshando a supa fa maloko a tshwanetse go bereka ka natla go supa fa ba ka tshepiwa ka tlhopho mo go tse di tlang tsa 2029. A se ba gore Congress party ka e tsamaisa ka teng le patala sa go itsheka-tsheka ka gore ke la ntha re nna main opposition ka dipalo tse di kana jwale sa mo lwele le o pereswa mo dithophong ke nako ya gore yana re itsheka-tsheka ka re tsamaisa ka teng gore mme gore batho ba re bone re le a ruling party in waiting re hetola ka ha re tsamaisa ka teng ka tsela e ntseng jang ba utlwe di-policy tsa Botswana Congress Party go heta yaka ba utlwa Botswana Congress Party e bua tse e sa dumalaneng le tsone lentswe la gore rona re emetseng must be louder
then lentswe la gore ga re dumalane le godimo ga mo o ne a gwetlha maloko a phathi eo go tlhoafalela go ipapatsa mo dikgaolong tse di kwa borwa jwa lefatshe leno kwa phathi eo e se dirang bontle teng. Where to? Of course, we are going to a new constitution. The Botswana Congress Party. Where to? From a shadow cabinet to a real cabinet. Where to will include from effective councils, the 5, 30 to effective government nationwide by 2029. ga se by coincidence gore ha o tsena mo direleng tsa bokgala go bontsha ya ka go ntse yana ke matla a mo Botswana re ba sthantsho ya no gongwe Botswana Congress Party tse di ha di kana di bona gantsi le on option le bile gore gantsi is the next area e le gore Botswana itsholelo kana eng hela tshwanetse gore se go lela kwana. Godimo ga mo BCP supile fa etanono sa ditsamaiso dingwe tsa yone di akaretsa go lomaganya dikitsiso magareng ga mapalamente makhanselara le dikomiti tsa party ka seo se tla thusa mo neelanong ya dikitso le dikgang kwa khuduthamagang ya bone. Neo Modungwa, Botswana Television, gantsi. Mopalamente wa Molepolo le South Resh mo monageng a re seabe sa dikereke le baruti mo nyalong e botlhokwa fela thata go agisanya kana le gone go le re thokgamo le kagiso. Mopalamente monageng o buile se kwa Molepolo le jaaka gone go tlhomamisiwa baruti ba babedi ba ba nyadisang kwa kerekeng ya Free Church. Makoro utlwa Lizzy Class. Re ka manyalo ka go harlogana a ketekelo mo dikerekeng seabe sa baruti se le jwa se le botlhokwa bogolo jang mo go laeng le go agisanya malapa. Baruti ba na le tiro ya go nna basupi mo boemong jwa puso le kereke le go etela pele tiro ya go ikanisiwa ga banyalani. Mo parlamento a kgaolo kopile dikereke go tswelela ba rapelela kagiso mo manyalong le go agisanya go le re kagiso. Go aga tšhaba e leng gore e nna le kagiso. Go aga tšhaba e leng gore e na le kgololesego. Go aga tšhaba e leng gore e tla kgona gore e age le malapa a bana ba rona. Tsela mo nakong e leng gore batho are frustrated. Batho ga ba tshele sentle. Baruti ba tsore ba eme ka dinao ba tsene malwapa ba rere lorato ga gare ga banyalani. Gone mo tirelong e ya kereke gone gape go thongwa semmuso baruti ba le babedi ba ba tla nyadisang fa ba amogela thomo moruti ba disa pelo entle le moruti Morgan Mokokwe bana ba supa fa ba le malala a laotswe go netefatsa fa ba dira tiro ya bone ka botswapelo segolo jang mo go lwantshe masula a lefatshe. Nna modiredi wa modimo go utlwa le go kola modimo le go le gasa mo lefatsheng bogolo jang mo go itebaganya le botlhoka tsebe jwa banana le go emelelana le dikgwetlho tse ke bileditsweng ke go a go bua le setšhaba ke ba superetsa bogolo jwa modimo le go ba bontsha gore mo botshelong jwa se modimo go na le poloko ebile go na le tshologelo. Mo palamente mo nageng o ne a kopa baruti ba ba sa tswang go thongwa bošeng jaanang go tswelela ba gogela phuthego mo ditseleng tsa tshiamo le go rapelela manyalo gore a se ka thubega. Lizzy Class, BTV News, Molepolole. E re ka gote matlhogole kgotsa letlaila rokela banneng e re bodibo bo tlala ba go bothuse. Borre ba rotloeditswe go seka-seka ditshwetso tse ba di tsayang fa ba rela dikgwetlho tse di ba feketsang mo maikutlong a bone. Se se builwe ko bokopanong jwa borre jo bo neng bo tshwerwe kwa Kasane ka Matlhatso. Maikelelo a bokopano jo e ne e le go atlhaatlha dikgwetlho tse di amang borre ka ja botsogo jwa tlhaloganyo, go laola maikutlo, go dirisa madi sentle ga mmogo le seabe sa bone borre mo go lwantsheng kgokgontsho ya bong mo setšhabeng. Thuto ga le itsewe ka pego. Borre ba feta 200 ba akaretsa baeteledipele ba setšhaba, boradikgwebo,
bodirelapuso le maphata a ikemetseng ka nosi ba ne ba kopane mo lekgotleng la borre go tla go arogana maele le go gakololana ka dikgang tse di amang borre mo setšhabeng. Nngwe tsa dikgang tsa konokono e neng e tšhotlhiwa fa ke botsogo jwa tlhaloganyo ka fa borre ba tshedisanyang ka teng le batho ba bomme ga mmogo le seabe sa bone go etelela malapa. Borre ke kopa gore ya ka lo kgobokane ga gompieko lo itsheka-tsheke lo lebelele gore tota lo gata jang ga go sa gategeng teng sentle. Go na le dilo tse di diragalang mo botshelong tse e leng gore they are beyond our control and we should learn to live with them. Dipalo tsa ba sepodisi di supa fa borre e le bone bo tshotsoireleng mo kgokgontshong ya bong, selo se se sa jeseng di welang boeteledipele jwa kgaolo ya Tšhobe. Re le ba sepodisi re na le ene goromente wa rona re ne ra lemoga gore dikgang tse tsa kgokgontso tse di a gola mme ebile di tlisa pitagano mo go bangwe go di ntshetsa ko ntle ka gongwe go tegotia gongwe ga o tsenagale o re a report-a gongwe e thela re le ene gongwe le mokgokgontsi wa lepodisi a be a go rutulela matho bo sa phuthologe go ka ntsha dikgang tse o no tla ka tsone mme gone mo goromente ba dira lekalana le go tweng Gender and Child Protection Unit. So as leaders, we are not just going to look away. We want to see prosecution of these cases. Borre ba ba leng fa ba tla bokopano jo ka bo ba fa sebaka sa go ntsha mafatla a bone te bang le tse di ba tshwenyang. Go kopa thuso ya bese gore o lathegetswe ke site kana botshelo ya go ba o bohetile mme ebile gona o dimogano go mo ke rotetse bana ba le bantsi gore go go maintenance gore borra a re bueng ga re na le bothata gore tle re thusane ke a itse gore borotha re kgone go tshwara dikgang mme hela re tshwana ke gore re tswe ka tharabollo ya kgang gore ha mongwe ka rona a sa tsoga sentle re kgone re mo thuse. Se se dirwang fa ke mangwe a maiteko a dirwang ke borre go di goga kwa pele go rarabolla le go lwantsha kgokgontsho ya bong mo lefatsheng la Botswana. Ka jaana dipalo tsa kgokgontsho ya bong e gantsi irwang ke borre di tsweletse go oketsega. Thuto Galetsibi, BTV News, Kasane. Wetsona di le kalo mere di wetsa re di thobisa tota ka khutlwana sa tsa metshameko morare thato Khosimore o gonefa. Ke a go leboga Benson Putego matlametlo a modisa ke go di gorosa ke Thato Khosimore ke gorosa tsa metshameko tsa Botswana Tonight Mothetso Madume a re thankgole ka bolotloa ditlhopha tsa Jwane Netball Club le Police Netball Club ke tsona bommampodi ba kaisanyo ya Jwane Netball Extravaganza e neng e tshwerwe ka toropong eo ya moepo wa ditemane ka mafelo a beke. Jwaneng e phamotsa tlotla eo ka kobo bomme morago ga go faphatsa Police Jungle Queens ka dintlha di le 37 kgatlhanong go tse 20 fa police e dule ka tse di kwa go borre e sena go padimola sa BDF ka dintlha di le 37 kgatlhanong go tse 36. Emmanuel Rapoa ka pego. Khaisano ya Jwane Netball Extravaganza e ne ngokile ditlhopha tsa bomme di roba bobedi le tsa borre di le 6 go lwela bommampudi jwa khaisano e neng e rotloediwa ke Debswana Jwane Mine le dikhamphane tse dingwe. Morago ga phadisano e mashetla ya malatsi mabedi setlhopha sa bomme sa Jwane Netball Club sa fetoga bommampudi ka go faphasa Police Jungle Queens ka dintlha di le 37 go tse 20 ka jalo se ikgapela 10,000 pula sejana le dietsele fa police dule ka 7,500 pula le dietsele tsa selefera. BDF Cats e fapile notwane ka dintlha tse 24 go tse 15 go ikgapela 5,000 pula le dietsele tsa bronze. This year there's a good start. Was this the first tournament? Re simolotse ngwaga sentle ka kgaisano e ke ya ntlha monongwaga mme phenyo e re itumedisitse thata. To the management team of Jwane.
ka kwa makgaolakganyeng a borre setlhopha sa Police Netball Club sa falola ka bobi jwa segokgo se fenya sa BDF ka dintlha di le 37 kgatlhanong le tse 36 go gapa 10,000 pula sejana le dietsele. BDF ya phophothwa le getla ka 7,500 pula le dietsele tsa selefera, mme Prisons ba ba feditse mo maemong a boraro ka go fapha Vipers ka dintlha tse 19 go tse 17 ba tswa ka 5,000 pula le dietsele tsa bronze. Nka rela ke itumetse with the play, even though ne le game ene gore ne le tough, but ke itumetse gore at the end of the day we ended up winning. Kgaisano eo e le jwa e ka thusa go fetola toropo ya Jwaneng boremelelo jwa metshameko. By investing in sports, we are investing in our future. Go beeletsa mo metshamekong ke go ipaakanyetsa isago e molemo ka metshameko e ngo ka baeng e tlhama ditiro ebile re rotloetsa thata dikgwebo ka e bopaganya setšhaba. Where our mine is the cornerstone of our local economy. I guess this is not the first and the last of its kind. We are hoping for more of events of this nature. Kgaisano eo e ne e dirisiwa go tsosolosa serodumo sa bolotloa ga mmogo le go godisa mono Botswana, mme fa tsotlhe di ka tsamaya ka thelelo keletso ke go tshegetsa ngwaga le ngwaga. Emmanuel Rapoa, BTV Sport, Jwaneng. Re sale kwa kgaisanyong eo ya Jwaneng Netball Extravaganza, tona wa metshameko le bodiragatsi Jacob Kelebeng o itetse le go fi moepo wa Jwaneng go nna le seabe se segolo mo go thuseng gore bolola ditalente le go rotloetsa metshameko ka e hapa banana mo mebileng. As young people, sport can become a powerful tool in shaping. Metshameko e botlhokwa thata mo bananeng ka e thusa go bopa isago e molemo e ikaegileng ka botho, boikarabelo, botshelo jo bo itekanetseng le go ba hapa mo thaelesegong ya ditagi le borukutli. Influences such as substance abuse and crime. Fa re tswa mo go tsa bolotloa re lebatsa mabelo, Mavis Kolana wa sekolo se se botlana sa Neil ke ene mofenyi wa kgaisanyo ya lebelo la 200 meters la kgaisanyo ya mabelo ya matlhagola tsela a sena go fetsa pele mo letlhakoreng la Intergirls. Fa tsa one Kolani le ene a tswa kwa sekolong sa Neil a fentse lebelo leo mo letlhakoreng la basimane la Interboys. Kolana o feditse mo nakong ya 29.45 seconds fa tsa one a dirile nako ya 27.61 seconds. Dikgaisanyo tseo tsa mabelo tsa matlhagola tsela di ne di tshwaretse kwa ka mafelo a beke kwa Molepolole. Jessica Pilani. Mo dikgaisanong tse di mašetla tsa mabelo tse di ne di ngokile dikolo tse di potlana tsa Molepolole, Kolana go tswa kwa sekolong sa Nilo sa la itshupa fa a tletse phenyo a somoga mo go ba bangwe mo lebelo le ne le jesa monate thata la 200 meters Intergirls a longwa serotwa ke go gaufing kala go tswa sekolong sa Nil fa maemo a borarona a gapilwe ke tshegofatso morake wa sekolo sa Suping. Mo letlhakore la basimane Tsaone Kolane go tswa Nilo dirile bontle a fetsa mo nakong ya 27.61 seconds a longwa serotwa ke Donald Morata Kgomo go tswa Boka ena a fetsa mo nakong ya 29.41 seconds fa boraro a phamotswe ke Tebatsora Thapo go tswa Suping a fetsa mo nakong ya 29.43 seconds. Nage tarin ya go school. Kira ba na ba tarin. Mo lebelong la 4x100 meters mo letlhakore la basetsana ba under 13 setlhopha sa Suping se dile ka tse ditsididi fa sa Nil se tsere maemo a bobedi a boraro a gapile ke sa Magokotswane e ntse le mo 4x100 meters mo letlhakore la under 13 boys sekolo sa Nil se tsere maemo a ntlha a bobedi a gapiwa ke Suping fa boraro ile kwa sekolong sa Boka. I wish for the best mobile game has just like the quality. Gona le team ya motse e trainer gone ya athletics ba e bona rena re hapana le bana le bone da copying best practices so le rena re bara re no are mempere re belle gore ba le ba change ambient
ga ba setala ba tswa ra tsena ba etsa hela jalo. That is why ba ne ba le botoka thata mo competition ya gampieno. Dikgaisano tse di tla tswelela mo bekeng e tlang kwa kgaolong ya Letlhakeng kwa dikolo tsa kgaolo e di tla iteisana borathana go ka iponela phatlha ya go nna karolo ya setlhopha sa mabelo sa Kweneng. Jessica Pilani, BTV Sport, Molepolole. Pego eo e re gorosa kwa bokhutlong jwa dikgang tsa metshameko tsa nako ya bosupa ka dinko ya dupa ka molomo ya ja ka maoto ya pa ya tsamaya pele ke tsamaya a re lebe tse neng di goga kwa pele ka nako ya bosupa. Tona Advocate Maboko a re puso e le mogabotlhokwa ja dikgwebo tse dipotlana mo itsholelong. Lekoko le le neng le tlhophilwe go sekaseka lenaneo la go baališa ditiro tsa puso tsa ditlhabololo le rola pego ka lenaneo leo la Development Manager Mono. Mo go tsa metshameko ditlhopha tsa Johannesburg Netball Club le Police Netball Club di fenya kgaisanyo ya Johannesburg Netball Extravaganza e neng e tshwerwe kwa Johannesburg ka mafelo a beke. Wetsone di le kalo dikgang ga go di hela nako ke yone e nang e ntse re patapatile tabora go hetse kwa go batepoloapi go utlwa ka maemo a bosa Shagola Moeng le ba ke mongae makotlhe kagiso a modimo e nne le lona lotlhe. Madume ba gaetsho ka mogala ka seemo sa loapi nna ke bidio ya Neo Aten a re pele ga re lebelela seemo sa ka mosotla re bone pule re gati seemosong ono ka nako ya borobedi botlhano kwa Ukhui Primary School, bone kwa Lehututu Primary School, boraro kwa Boxspitz Agro Meteorological Station, marothodi kwa Tshwane Meteorological Station. Me ga re lebelela setshwantsho sa loapi mo nakong ya gompieno se supa fa go bonala maru mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno mme ebile ga re a solofela gore a maru a ka duma kgotsa re nesetsa pula bosigong jono. Ka moso gone ka tsatsi la bobedi re solofetse gore go thibe ka bontlhabongwe kwa dikgaolong tsa gantsi le kgalagadi dikgaolo tsa Nghabe borwa botlhaba kgatleng Kweneng borwa jwa kgaolo ya legare gone re solofetse gore go apoge mo mosong mme re mo tsamayong ya letsatsi go thibe ka bontlhabongwe kwa bokone botlhaba bokone jwa kgaolo ya legare ga mmogo le kwa Chobe re solofetse go bona dibata tsa maru. Ga re lebelela mo maphakileng gone re solofetse gore go ikutlwatsego go letsiditsana kwa bokone botlhaba ka 13 kwa Francistown. Mafelo a mangwe a lefatshe leno gone re solofetse gore go ikutlwatsego go le bothito ka 16 kwa Jwane go yeng kwa 12 kwa Maung. Me ga re lebelela mo tshokologong re solofetse gore go ikutlwatsego go le bothito kwa dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatleng Kweneng borwa jwa kgaolo ya legare le kwa bokone botlhaba ka 31 mo mafelong ka bontsi a dikgaolo tseo. Mo mafelong a mangwe a lefatshe leno gone re solofetse gore go ikutlwatsego le mogote wa 33 kwa Kasane go yeng kwa 35 kwa Tsabong. Me ga re tlhatlhosa pego re belela seemo sa loapi ka tsatsi la boraro le la bone kwa borwa botlhaba kgatleng le Kweneng re solofetse gore go thibe ka bontlhabongwe ka kgonagalo a pula diphefo le dikgadima e mo mafelong mangwe a dikgaolo tseo go le bothito mo tshokologong. Kwa dikgaolong tsa gantsi le kgalagadi ka tsatsi la boraro go tla thiba ka bontlhabongwe ka kgonagalo ya pula diphefo le dikgadima e mo mafelong mangwe a kgaolo ya kgalagadi ka la bone gone go tla thiba ka bontlhabongwe ka kgonagalo ya pula diphefo le dikgadima le phatlaletseng le kgaolo ya kgalagadi go le mogote ka la boraro mme ka la bone go tla ikutlwatsa go le bothito mo tshokologong. Kwa dikgaolong tsa Chobe le Nghabe gone re solofetse go bona maru mme mo tshokologong gone go tla ikutlwatsa go le mogote. Kwa legare le bokone botlhaba go tla thiba ka bontlhabongwe ka kgonagalo ya pula diphefo le dikgadima e mo mafelong mangwe a dikgaolo tseo. Mo tshokologong gone go tla ikutlwatsa go le mogote kwa dikgaolong tsa bokone botlhaba le bokone jwa kgaolo ya legare. Kwa borwa jwa kgaolo ya legare gone re solofetse gore go ikutlwatse go le bothito mo tshokologong. Ba gaetsho ke sone seo seemo sa loapi go itlhela re kopana mo nakong e tlang boroko.
Wetso bonto ititsele rona mo khasong ye popota tota khaso ya Botswana Tonight kgwedi jalo ya mopitlo entse tantabella sekolo jalo sa ithutela